Ka Kyrwoh lang baw Secretary Katadat Home Police ka Sarkar Jela uba Cyril V Ding do kat kum ka hukum naulat ka Jela ka khatway tarik Jymmang arja arpusaw kala pentip baladap bantungi ka kong Idashisha nong rang IPS batch khat khandai spa khandai puar kum ka Director General of Police DGP bathamai ka Jela. Kakong Idashisha nong rang kan mi bujli yau DGP bamantau Dr. Lajar Ram Bishnoi IPS uban syong thaj haka khat khandai tarik Jymmang arja arpusaw. Kasamoy trekam juga kong Idashisha nong rangkum ke DGP kan long Snem nadu ka arpau tarik Jymmang arja arpusaw hadu ka khat khandai tarik Jymmang arja arpunriu. Kumban sukdo baka kong Idashisha nong rang kadai na perengki laingot ke officer IPS bakentup yo RP mina khat khandai spa khandai pulai batch baru Dipak Kumar khat khandai spa khandai pusaw batch ki bala menjur da ka empanelment committee joka Union Public Service Commission baki long ki bit ban Shimti ya ka kam DGP. Kakong Idashisha nong rang kabadai ka Director General Civil Defence and Home Guard Meghalaya kadai ka bakam rang ba hakarta trekam banya kiway pan bat kadai ka long kme khasi ka baningkong ban yo eka kerdan IPS.